Lai kublai pi haga kerteng ke batiang tam ke jong try Jesus Christ. Tungin leit ban pusan na gaktian ke jong blai ring ke singi. Ban ngangit skamba gaktian ke jong blai kan pentamai bor ya ke jingim jongi haga ni ke singi. Genye puli na ke shithish kinong Rome kelenong ke bapra kadkot ke balai punyo. Kentian ke bong Henry hakini ki baro ken ni job thiaw dauta ubala iet yangi. Kentian ke jong blai ka ong pangila job no da kata ke jing iet ka ba ublai ula iet yangi. Ka jing kli galong ni job persha ya ke Namar habangi keren sepang ke jing job, kedon ke jing ile, haswa ke jing job, kanam don ke jing job klem ke jing ile. Aktian ke jong blai ke yethu hagi dekhot ke bahadian jong ke dekhot lai punyo, dekhot ke lai pu prabat ke lai pu kendai. Wapsil pol wang namar ngangit skam baga jing yap, limne ke jing im. Lemne ki angel, lemne ki nongsen shar, lemne ki badon bor, lemne ki eru ki balong menta, lemne ki eru ki ban salong, lemne ka jing jrong, lemne ka jing jelio, lemne ka eru ka weipat ka jing thao. Kanom la ken ban penyaklat no yangi, nakita ka jing iet ka jong blai, ka bahau Kris Jisu, ubau try jongi. Hang ningi i bahag jing island ti kumubangen. Gide bandon ye jing skos kam. Namar ka jing iet ka jong blai ka long ka bajanai, pat ka badon bor. Hag ka ba ka jing yap ka nom la ban penyaklat ye kata ka jing iet. Ka jing em ka nom la ban penyaklat ye kata ka jing iet. Ki angel ha beneng. Kinam la ban penyaklat ya kata ke jingien. Kinong sensyar, ki badon bor. Kini baru ki belat ho ang ni. Kapan iba, om dan kanu lani ke kabala ban job persya. Ya kata ke jingien, kabangila yo pediang, lengbau mensimbakuan. Dan sibun ki beri ki bapai dia no try. Par ke jing pai dia ke jing ki kalong. Hak ke baki ke no namar ke jing bat ke jing ele. Dan pat ki bapai dia namar ke jing sngo jung ki bakimla banyele ya ke jing telot jung ke do. Dan ki bapai dia namar ke spa. Dan ki bapai dien namar kajing bom la ban sha ya kajing penshitom. Dan ki bapai dien namar kinong yalam kanu ha kajing kajing ki la ban nyo kerteng ki balong ka daw jong kajing pai dien. Henry ubriu bapai dien na ublay uday ubriu ubam pat shimlamat ya ke jing iet na ublay. Namar ubriu blay yo priang ya ke jing iet blay lengbau mensim bukuan. Ka jing im ke jing u kalong ka baskam. Ka jing im ke jing u kalong kum ka yeng ke belatay halor jong mau siang. Onam la ban penki. Namar ka jing iet kalong ka badan bor hadu kata-kata. Aktin ke jong blay ka ong kadon ka jingiet. Kadon ke jingkerman, bat ke jingiet. Rena preng juga di lightly, ke jingiet ke long ke bakam kerau Tadi ni tertawa pengidon ya ke jingiet belai, ke jingiet ke jongi ke scam. Pengidon ya ke jingiet belai, ke jingkerman jongi ke long ke scam. Henry lerangim don ya ke jingiet bat ke jingkerman. Ki kalalong ki basenjor. Tadi ni terdaw di kesengi wa mentah. Ni aingo yu blay. Bagi ni kaktian ke jom blay ke penken mau ini.
bangila long kinong job namar kata ke jingiet ke bangila yo pediang no blay sangapan puli biang sisi ni di kentien Henry yakini ke baro ngila job thiaw dauta ubala iet yangi itu blay ke singi pun ai ya kata ke jingiet ke ba ngidon kame ha ke jingem pada syuai ya kebangan penkut ya kini kajingnya selok. Dungin let banyak dua ilang. Kendiat kentien dapat download kajingnya baro dengan dua yang kebentar jongpi. Atrai ublay nga aingo eme hagri kesengi. Pamela kular yo mensim bukhoi ikita ki banget bat ki bapai syome. Perni pediang ya kajingnya kejome. Kabalong ke jingiet ke berjanai bat ke berkrautam. Ni pediang ye ka kenang ye ke bangin la pan job no iki ke baro ke bangi kendo hagani ke perthai. Pan ngagit scam pamela shashkor ye ke jingduai. Da ke jingiet klam jing artatien ni pediang ye ke jingiet ke jome haga kerteng ke jauh Jesus Christ. Amen. Doble ke jing sok un kurkhui pi ni kesingi baru kawe. Wanam klat ubleu ie ke pi kumba pilong. Amen.